Ai, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chian no nomuntu of course yeah hi ta ikhelo la Gagash yeah loyi nga ta ikhe ngulinka vele vele na Paparilani yeah even then makumu of course hi ta ikhe hetelela hi Hosinkomo Mr Post loyi nga ta ikhe ngulinka na Shama. So previous mga mission very very ay updating na Paparilani ay kwate strong ri karhi hi hlasela Gagash strong mi timhaka ta tigigila na Gagash va vulavula thyaka va famba va xavisa va kumehe veri loko Rambo a nyika tivhente ende Master Why i jealous hikuva swi vona as expected, the following day, 2 January, if you want Gagash, Africa responded to Paparilani, I don't know what it and stuff like that. Paparilani shabu ni avanga ora swifantasha marimila. La toko ba marama, amishiboni marama Gagash. Man tsamandula hi munhu, ko vulavula hi mehe. Loko zivulela hi mehe swi vula ku hi vaviseka. Ani samula munhu loko va pfuka va twa ku vava timbilu ta voti kahle loko when you are pained you'll say me ni controla ku ti tavern ta tiko leri hinkwaro a yi vulavuleni i ya fika i nghena ku leswi malamulelo hinkwayo i me ni controla ku vanhu va nga n'wi buku ma ku phelile nika abanye i chance na ku hola ku duma hi risimu rin'we tiko leri 5 years hinkwayo. I mean, cinema. I'm logo on Namilio beer. Millia beer may Limpopo and quiet. Namilio beer, Palabora, Namilio beer, Zanini, Namilio beer, Gian, Namilio beer, Madame Len. Namilio beer. Sherivan Lavan, Quasura, Matresa, Murike. The control the tablet. Ilimi bush and Quagula. And men Alagumuna booking. Sherivan Lavan, Matresa Moore. Someone should have common sense. I mean, I'm not paying look pelile when I go pelile. I will get a chance. But I never mean that's what I'm not issues nine. No one nigga jamming and not a problem. Thinking Lamentaranko and La Masipam. Abaranga Shamba, Bastamba, or whatever Labaran was on the Lamasiti. I was straight. And I was on the mail, the Chella Sira. About this level of Amazon de la Masita, that's one of Anteric. If you hate me, you will have a problem. Serious problems. Because in Nimun Arweshe or anyone, the only event organizer, la to see sagu business learning, Gurtrasagu in Naguanagu Nika in a Tranchu, Nashkota. Napang eating and then Chum looked at the Padilla. The Skotango. But those who are trying me, they will they will breathe through the wound. Lava logo na la masiti mita e formula echelons or lago tokuva. Anu munu ntsena mentivi ni mbutse siku n'wana ku ivangane lava logo na la masiti swi va fambela ku kahle. Yeah, shikalango sweswo. Why? I've got very powerful ancestors. The ancestors family they don't play. Loko ti ta ku teka ti ku yisa ku ngopfu. Ngundle leswo tala ngomunhu yaloya ku tala ni n'wi na mali ya mpahla a nga performangi ni n'wi ka mali a fona ku ni khome babalaza ni stiganga na ti record tala ngopfu la akanga tiranga nchumu ka ni n'wi chelela mali. You know I believed in him. I thought munhu n'wana ni kwa second chance. But I figure la khusuna khumba mama na aya ku hey mana aya that and that ni swi vona ku sino for me delelo wa thakeni azwi for man delelo wa thakeni munhu ka pfunchumu munhu wa hanya ku azwi man delelo kwa na mo amen delelo ngofu no nanguta ita abseka la elimsabini mina mento kahle sweswi ni yaka ni Maxwell na Dzamba ama place namuntlha ni niko timali to tala. Okay.
So mhaka ya lesi i-confirming Gagash ku lexi nga n'wi kwatisa ngopfu i ku va Papa Rilani ya attack na nsati wa yena mhaka yo yaleyo mhaka se yi clear so swi loko obvious a ni se na nsati swi ka vulavula swilo leswi na nsati a za vula ku hayi no munhu se yi disrespect ngopfu ku ri ni tshami kha n'wi tlhavela no a swi stop swa huma it happens i tekeni manjheni swilo swa cinca manjheni and se unfortunately a swa ha languteki kahle to Papa Rilani December hinkwayo a yi ri hana gigi laha ma i rana gig imagine the whole Papa Rilani i raha gig the whole December ya official vele so ya yi ta ze hetela mi kuma se yi tlhele kwale ndzhaku kwale hi nga hi tivisa swona at this pace kahle le switarateni le ka Nkovani le laha yi ri koho hayi a rids hayi tlhela respond na le ya value leyani Papa Rilani ta hi nga qualify vele hi ku yi tirha le ka i tirha ka Metropolis a nga qualify timovha ta timita ku hi yena i fika komisa ku if you don't know who you are u nga tivi hi wena mani people will tell you ku ri hi we mani va ta ku byela ku hi we mani se ma applies to value value xilo xi na value xi na nkoka I think nkoka value yeah if you don't know your value people will tell you okay. If you don't know your value, people will value you the way they want. Loko nga ti nkoka wa wena vanhu va ta vula nkoka wa wena swi wa swi vonisaka swona i respond to Papa Rilani okay komisa va nga qualify ku ya hi leswi a tirhaka swona kwale ka metro vele ku ri ke swi clear ku Gagasha swona i va ri 17 week in and week out a hi swi tivi ku i nyikiwa mali muni laha 17 laha we don't know and obviously va ka khatlula kwala loko a negotiate ku na mali sala ku va ka khatlula event organizer na hala tlhela swi tona hi ku va vula ku i charge ma 15 ku ya henhla so mali va yi ri koho and stuff like that yi va yi ri koho then swa movha ku hi yena mi nga ma hleketanyana response ya ni fika kombisa ku i chava SARS i tsutsuma swo hence yi register hi mavito ya ngama ku ya hi yena hi swi nga hlamusela swona ku tsundzuka the previous videos and stuff like that let's move and then veveri ya ka hosi ngome Mr Boss leyi n'wi le ka n'wi la Shama previous mi nga ma hleketa hayi i fika a rivelela Shama laniwa se loko swi teta vele Shama na yesa ma u kumeka a yini le ya ka new year leyi ri kole ka hosi ngome Mr Boss celebration yet one ta January and stuff like that so na mani loyi mi loko ku ta ndleka yini kahle leswi Shama a nga fika laha and a hamba dridela strong hosi ngome Mr Boss a ri kola u ni mi komba clip ya yena first laha ufika hi swona swi va successful namuntlha mara already mi ngi vona swi va successful swi vula ku hi ta swi endla every year and kuya mahlweni namuntlha wo sungula mara ni vona response ya vanhu yi ve se fika vutisa ku se feni ya hina na mama hi ku in overall kwala video yi fika kona as you can see na chave a ngona swi clear ni ti-brand chava famba swin'we so i kote at least ku va a ya le ka hosi ngome Mr Boss so ku ndleke yini hi yena Shama loko a ri level hosi ngome Mr Boss as you can see kwalano a divanga na problem na yena ya itsala na post yena nga fika tsala ku na Mr Boss ka ngove leswiya ni nga kombela rivalelo a ni ngo fafada happy new year lembe a ri saseki leswi nga tsala swo as you can see swi ku va vambirhi kwalano hosi ngome Mr Boss so munhu ka vula mhaka kahle swinene swa tikombisa na hosi ngome Mr Boss I don't know munhu wa kahle in overall as you can see dungu rivalelo ri hamba hamba chinga a dina mhaka ngopfu na swona loko i kombela ku rivaleriwa a dina issue ni so swi endla mi komba ku na hlaya Bible a nga ha kombeli ku rivaleriwa ya xihundleni in overall so hi sweswo mhaka yi kahle ti ta update na swa kahle vele kwa i chinga ni nkarhi wala nga chinga mara se hosi ngome Mr Boss dungu rivaleriwa tlhela va hlangana na mhaka leyi so a swi kahle nyimpi a ku lwi ti-artist leswaku lwa ti-fans a ni swi support ngopfu to a point yo na swi support ku na loko artist yo fika yi namula fan leyi yi nga ku deleni swi va extreme swo swi nga ha ri kahle na mhaka leyiwa swo swi nga ha ri kahle and stuff like that ku dela hi swona but swi nga hi fika hi swi tshikana ngopfu ti-artist and stuff like that hi le henhla loko ri amukeza mi subscribe ta kombela mi tika subscribe Thank you.